Slav evar baş, şev baş, hevan nohi vider mutev başın. İro mivanime Ronî Rihaye. Em bahsa projeyên la rojata navîn bikin. Kî aktöre, ne aktöre meseleyekî dine. Lê li ser rojata navîn proje heye. Serkêşiya van projeyan Amerîka dike, İsraîl dike. Dewleta Tirkiye hewl dide xwe bera bike, hewl dide hevkarî bi Kurdan re bike. Ez dibêjim qey tîrên çû. Dewleta Tirkiye hinek dereng ma. Rewşa Kurdan wê çawa bibe, ew jî Kurd çiqas bihêzin, çiqas di nava tifaqê de ne, bihêzên derbarê, ew jî meseleyekî dine. Ez hema mîvanê xwe bigirim. Ronî merheba bi xêr hatî. Merhaba mamoste Slav ji bo te û ji bo avalên me temaşe dikim. Tu çawanî başî? Spasiya te dikim, te dişopînim va rojana hinekî meşgûlim di karê didî li welatên Ewropa de wan mirov xaniyekî digire û yekî din dibe çi ji jarê xwe berdide. Velhasil hem tu gerek xwediyê yekî kirê bibîne xaniyê xwe bidê û tu jarê yekî ji xwe re bibîne û her dal li hev du derxe dake tu du kiriya nede. Velhasil va rojana hinekî bûye havî da ez meşgûlim lê te dişopînim. Hem yani bi heyranî te dişopînim. Ez vê jî bibêjim. Yani ez dibînim heger qanan çiqa pêş da dikeve heger ev şirovên te na yani wanê dibe çe hema ji xwe ber weke dibe çe bê tiştekî bi nifîskî mirov bixwîne û hepa şirovên Kurd û bi zimanekî zelal mirov bîne ziman bi rastî ev hunerek e. Ez gelek kêfxweşim da ku kanalekeke wisa bedran dere dibe çe pêşengewê dike û bi Kurdiya dibe çe xîtabî her hêlên Kurdistanê dike û pêş ketiye û mezin dibe û car carna ez jî dibe mîvanê wî ez bi vê pirsel bilindim. Mala te ava, gelek spas dikim. û gelek hevalan jî peyam şandine. Hevan û hûn her hebin. Ez dixwazim bibêjim em bi xêra hev û du em hene. Hûn xwediyê kanalê ne. Ji kerema xwe re mezin bikin, bişopînin. Bila bigêje berdestê her kesî. Pêdiviya civaka me, pêdiviya milletê me bi kanalên bi vî şeklî heye. Ev xet, yani kanal, ev xet xeteke netewî ye. Hevalê me rojnameger tên xwe tê de îfade dikin, em xwe tê de îfade dikin. Em hewl didin hestê we ê netewî derxin ser rûyê avê. Mesele ew e. Ronî niha mijarên me tiştek ku ez dixwazim balê bikişînim serê. Yek li Tirkiye AKP MHP bi hev ketine. Ew dibe celadê Kurdan tuyî, ew dibe celadê Kurdan tuyî. Ew mijarekî ye. Tiştek ku min firq kir, ji Nêçîrvan Barzanî bigire heta Mesûd Barzanî, heta rêveberên Rojavayê Kurdistanê, heta ê Bakurê Kurdistanê. Partiyên me ê Bakurê Kurdistanê hene hemî ene kesê. Hemî bûne yek deng di derbarê Rojavayê Kurdistanê de. Bahsa Qesedê dibe hemî Qesedê diparêzin. Bahsa Rojava dibe diparêzin. Helwesteke kurdewar çêbiye di nava Kurdan de. Ya din jî pêşketinên İsraîlê hene. Hema tu kîja mijarê bixwazî em dest pê bikin? Ez dibêjim qey wê baş be mirov bikin hinekî li ser vê xeta Kurd ya netewî derketiye xolê ev çawa dibe çe dema di şerê Kobanê da yekemîn car her çar hêlên Kurdistanê li gaziya bajarekî biçûk yê ki bi nav Kobanê hatin û yekitiyakeke dibe çe netewî ya Kurd çêbû dîsa heyamek wisa heye. Ev jî meya wê heyvanê wê yani Kobanê xist dibe çe nav axê an nav şîr an nav heyvan. Velhasıl ev jî îro di ser de yani dibe çe simil dide kêfa mirov gelek dîne. Hişê Kurdî em hemî hesretiya wî bûn û me gazin dikir me digot Kurd hewceyê hişekî wî Kurd hebe. Ev hiç derketiyê holê. Ev bi taybet yani ev qirnê nûh yani weta skala Mazlûm Kobanê dikim an skala dibe çe Neçîrvan Barzanî dikim û herwiha evana qirnê nû hene. Qirnê vê sedema nû hin. Jîrekin, xurtin, hemî jî dîtinin êş serî de hatinin yarê xwe baş nas dikin û konjektûrekî rojhata navîn derketiye ew jî dî vê baş dibînin heger vê carê nebin yek dilê wan li hemberî hev nev rehm bin wê dîsa pir pîs têk herin. Dibe hinek kêmasî çêbûne, dibe hinek dem jî wenda kirin lê belê yekitiyaka Kurd ya ji dil de heye. Girîngtiya ya herî girîng heger ji dil da yekitî tune be dibe çi tu nikane pêk bîne. Li hemberî hev ev yekitî heye. Vê adim bibêjim yani ev daxuyaniya Neçîrvan Barzanî ya dawiyê ya derexê Rojavayê Kurdistanê da
حوجه مرو هم هوا دبي چه سهاله نگرد است چاوا ترکیه تدی لسوریه دبی از خودی هزم و ازی خودی گفتم بم و بی مجی تشکی چنه به ویجی قرتاخوا کشان ها باشور کردستانی برزانی وانجی قرت کشان یعنی گفت لروجوای کردستانی لسوریه امجی هنن اگر قلی کرد لبی داری ناقیلی بی ده هر حالی دا امی هم دقلا دیپلماسی دا امی تیبو کوشن هم دقلا شر دا پیوست به امی تیبو کوشن والحاصل مجید حساب که باشور کردستانی جی لپشتا روجوای کردستانی سیاست داوی نها لسوریه دبی چه شکل داوی بگره ام تیدانن لپشتا خوشکو برای خنن و چاوا ترکیه نها لوی داری دبی چه به هوا کی سریا کی داجو لی حساب مجی بک وک باشور کردستانی ام جی قدر ما بقدر روجوای کردستانی نگری دایه هم لیشیار بونن زور لیشیارن تورنين ملا مصطفى برزاني وين دبي چه كورين طلباني الوانا زور لیشیارن لیشیارن لی بلی ایرو پراتیک آنی زمانجی اف چلنج یعنی اف نهیسانه ایرو نچوان برزانی وید داخیانی بده يعني اللي هيك قفي ايراني هي اللي هيك قفي حشتي شعبي هي اللي هيك قفي تركيا هي تبي داخلانيه بدا نه قصيصانه والحاصل مرو نكان بيا سهله ببدا اونی بدوی مرج بینه که پوزیشناوی نه پوزیشنا منوته ازوته هم هر تشی کارم ببیجم بلي زويد بيجم نو يعني پوزیشناوی وکه سروکی حرم کردستانی درکه و بلي پر باوی که وکری لهمبر سیاست دولت ترکی در بکه مثلا قصده چکانه کار داینه دوی لروجاوای کردستانی لسوریه باسا فدراسیون دیگه نه ناوندی بونه مثلا انه کسی جی دبن تاثیر واندایه از شاشما مثلا سیاست کو انه کسی آنها دمشینه لروجاوای کردستانی به تمامی برواجی سیاست دولت ترکیه حتی سال بوریجی انه کسی پرچه کی هزین هف پیمانی ترکی بو وانا همی گوهرین و گوهرین نونه رزدار مسعود بارزانی پر باوی که وکیری تشتی کج دولت باخچلی را گوتیه و داریم دوباره نکن گوتنن پر گرانن میدان دخونه او چالش دود به اوه میدان دخونه جرا بلي يعني والحاصل دبي دريدا يكتياك کرد هزا خوش کدری دگرن آنها حال حاضر اوه مثلا گروش ازي ورم ويدرا ما بيدي تشتكي بيرا نكم صنش خطريا كردن هي خطريا كردن هي خاصم انه هذا بالي بكشي نمسر داكو ديكر بن قيدا الخطري تشيا مزكا برزاني ها جدسبيك كده يعني هم برزاني مزن وهم جينا شروان برزاني بشگریه دادن وی پیواجویی بشگریه دادن وی پیواجویی و پیامین برجلان جوان را دچن نافبر آوان داجی پیامین گرم پیامین دبیچه برزداری هنه والحاصل برزانی هات جزیره اف پیام جی نه و خاصیصان بود ویجی ببیجیم هاتنا برزانی هات جزیره حوجه امروف هنه کدن فره هنه کدن مزدن بخویه ما افدا عالی نها چربویه همی اف کمالیستین دادی گریداین جهبی و ایدن او بردا ویدا ایلیشی وی مسئله دیگه صدام اوی چیه؟ صدام اوی افورما لدهو که بیکات و عثمان بایدمیر دادی هفتنین لدل امروز خستن کرن و حاصل مازوم کوبانی و حیات روجاوای کردستانی لوی داری او کنی و جیوان یه لهمبری هفدو ابريفري كرد عقلي كرد ملوي دري لدو كيديت ليه بتايبت او وينين شعبي حميل لبرين كرد باشوري كردستان دي كنيان نت وجيوان شعبي وان دي كنيان دما كل مظلوم كوباني دناري الهام احمد دناري والحاصل دبي دري دا ما تشديت هشي كردي كان بدولتك كي بريفا بان فدراسيونك كي الله بكبريفا لدو كي هات يفهم و اف پیام یه به مظلوم کوبانی راحت ویدری آنی جی سرکشی جی کرو به ایزنا ترکی به دستور ترکی ام زانن امریکایی اف جی چالنج بو چالنج آدن چی بو tabii ki çapemanyama jboy disal berzani xe muhakkak mitera tekliya berzani çe buyi daku mazlum kubani var vederi yani fır bir ahlakiye az hazım tam varım serveyi نها آنها برزانی
بویه هدف ترکیه مثلا نه برزانیه ها مثلا ev yekitiya Kurd li duhokê eşkere bû ya demek dirêj pêktê ama li duhokê eşkere bû hem di şer da wê yek bin hem dîplomasiyê da wê yek bin yanî ji bo berjewendiyê Kurd rêveberên Kurd biryar dane wê bi yek ev Tirkiye zelal dît û ev li duhokê dibe çe fînala wê hat kirin welhasıl û hawekî dijî çi bû bi rêz û cilan jî PKK fes'a dike yani ew jî zane eser navê bi rêz û cilan nepeyivin em az nevî naxwe bêjin çûnke naxwazim rosa navê bi rêz û cilan peyive yani PKK niha îro li holê heye rolê xwe lîst mîsyona xwe qedandiye rolê xwe lîst rolê xwe çi lîst mazlûm Kobanî ava kirin êdin ava kirin êdin ava kirin Kobanî xelas kirin Reqqa ji Daişê stendin Daeş têk birin Amerîka anî cem Kurda welhasıl û welhasıl PKK rolê xwe lîst hebûna Kurd nas kir li cîhanê bi xetayê xwe bi şaşiyê xwe bi lehengiya xwe welhasıl hemiya ama bi dawiya dawiyê va çel salê dawiyê rolê xwe herî girîng lîst Kurd xwe nas kir Kurd di cengê da di herbê da û di Rojavayê Kurdistanê dest şenga li welhasıl ez vê bixebînim di vê derê da çi heye bi rêz û cilan jî bi hawakî got PKK yanî dibe çi miya da xwe emrê xwe qedandiye gerek xwe biguheranda welhasıl realî sosyalîzm û ev falan filan çûnke hebûna PKK êdî xeteriyaka bû li ber pêşgelê Kurd ji bo çi dewleta Tirkiye dewlet PKK tê maneya cureyekî şerê çekdarî ji bo bi destxistina mafê Kurda cureya şerê çekdarî bi dawî dibe tekoşînekê nû dest pê dike dişûna PKK'de tevgerekê nû rêveberên dewleta Tirkiye her çend bibêjin tevgerên siyasiyên Kurdan jî tune bin Kurd bi temamî bila xwe tune bikin doh ew Ömer Çelik bi vîya wê dibêje dibe em qebûl nakin ku PKK navê xwe biguherîne rêxistinekê nû saz bibe ya çi heqê we heye hûn ew xwasa zextê didin ser milletekî ji bo partiyekê nû cureyekê nû ya siyasetê avaneke vîrgûla xwe parantêza xwe digirim tu bidomîne keremkê welhasıl ev jî xuya bû dewleta Türk dît jî ev tiştê dibe çi PKK qada navne tevî da ketiye lîsta terorê û hemman demê jî ji bo Tirkiye bûye dibe çi hencetek pê Efrînê dagir bike û serê Kaniyê dagir bike û girê spî dagir bike û hêdî hêdî xewn û xeyalê wan şengalê dagir bike û çiyayên başûrên Kurdistanê hemî ketinê dagir kirine û nizanim çi qas baregehê xwe li başûrê Kurdistanê çêkirine kesek nikabe derkeve yani Kurd ew hêza wî nîne nayro başûrê Kurdistanê nikane şer da li hemberî dewleta orduya artêşa Tirkiyeyê NATO bikin ev nabe welhasıl yani ev qet jî destê Tirkiye tê girtin ev qet jî destê Tirkiye tê girtin Tirkiye har bûye Tirkiye har bûye ev êrişa tê ser Berzanî ez hêvî dikim siyasetmedarên Kurd yên li Bakurên Kurdistanê an temsîliyeta Bakurên Kurdistanê dike ew jî êrişî Berzanî neke yek êrişkirina Berzanî ne êrişkirina Berzanî ye êrişkirina Berzanî êrişkirina tiştekî din e êrişkirina bersê Hozat e Cemîl Bayîk e Murat Qarayîlan e yani ne wate dare yani roja êrişî Berzanî dike heman demê jî êrişî bersê Hozat dike Devlet Bahçelî ama Berzanî hem ew bersova Berzanî da ye heman demê di şexsê bersê Hozat de jî Berzanî bersov da Bahçelî got tu gurê boz e te eyarê mîhê tu ketiye eyarê mîhê lê tu gure ne wisa em te nas dikin welhasıl wê rojê Berzanî wê rojê Bahçelî êrişî ser berzê Hozat jî kiribû hîn xeter hîn dibe çi bi zimanekî nû bi zimanekî tûj gotin diqedînim di vê derê da çapemeniya Kurd yên nizanim ji kêra û ji kêra û ji kêra û ew xetekeke kemalîst e hem bi Tirkî dipeyive hem bi Tirkî difikire û dibe çi dest daye ser mejiyê Kurd hem di çapemeniya tevme de heye û hem di xetek di nav Kurda da heye ew xet ez hêvîdarim kesên Kurd kesên dibe çi vê buhara Kurdê hêdî hêdî derdikeve holê dibîne nehê li va xeta rabe ser xwe
قدر کرد استفاده و خوب ده کلک باخچلی ایریشی برزانی بکن بنێرن دەولەت باخچەلی Mesûd Barzanî bi çi sûcbar dike divê çima du pêşmergeyê xwe bixwara aniye wekê çekdar li wê derê wekê parezvan û heqaretên ciddî lê dike. Ne tenê Dewlet Bahçelî rojnamevanên Tirk piranî îro Tayyip Erdoğan jî derketiye rexne dike pir rexne dikin. Herkes hema arınç jî demokratê wan jî. Ez ji wara viya bibêjim hevalna. Ew dewleta Tirk û nikare tehemûlê hebûna du pêşmergeyan bike li Bakurê Kurdistanê xwedî sed baregihên askerî ye li nava Haka Başûrê Kurdistanê. Wextê ku serkêşekî wan diçe Başûrê Kurdistanê bixware artêşekî dibin wê derê. Tank û top dibin wê derê. Mirovên çekdar dibin wê derê. Kontra dibin wê derê. Behsa xwe nakin. Yani vaya ji ber vê yekê dibêjim. Dewleta Tirkiye dibe fêr bibe. Hürmetê nîşanê milletê Kurd bide. Milletê Kurd ji aliyê hêjmar ve jî, ji aliyê esaletê de jî ji Tirkiye mezintir e. Em bibêjin mezintir jî ne. Wekê hebe. Dewleta Tirkiye dibe wekheviyê qebûl bike. Ew qasan net û zelal. Heta ku wekheviyê qebûl neke. Kurdan piçûk bibîne derdê me bi dewleta Tirkiye re xilas nabe. Ji ber vê anaha pozisyona ku Kurd tê dane mesela hin derdor hene tu rast bêjî hin derdor hene dibêjin rêveberên Başûrê Kurdistanê bi zanebûn alozî derdixin bi dewleta Tirkiye re ji bo bala însanan ji ser pêvajoyê bidin alî ya di pêvajoyê de vêga vê tiştekî tune ye dewleta Tirkiye qanûn derxistiye ma me nehîştiye dewleta Tirkiye rêvekî kiriye ji gerîla ra ji bo werin Bakurê Kurdistanê barzaniyan nehîştiye ya tiştekî wisa heye ê ku deriyê xwe برێز بەسێ ئۆزاد ئاخافتنا wê dîrokî bû bejna xwe li ber wê ditewînim jina Kurd e jina Dêrsimî ya ke ji dîrokê dibê çi ibret girtiye qîrîna kal û bavên wê kal û pîranên guhê wê de ye axaftina wê dîrokî bû li gel axaftina wê min axaftina wê dîrokî bû bê efî Kurd nikarin ji kesî bixwaze Kurd kesî naxwaze efî Bala telê îro berdevkê keçekê rêzdar Zagros Hîwa jî di wê çarçovê de axivî. Aniha pêvajoyek ku em tê dane ne müzakere ye, pêvajoya diyalogê ye, em tenê hev û di bîn dikin. Pêvajoya müzakereyê dest pê bike dibe şertê me wekhev bin. Em her du jî wekhev li ser masê bin. Ew qas. Ev daxuyanî şertê Kurd û dewleta Tirk weke keve niha şertê dewleta Tirk weke du nete û şertê wan gere wekeve. Yani nayîro PKK dibe wata heger ji bo berjewendiyê Kurd festekirina wê cî dabe dê ji bo kurê xwe ji bo keça xwe ji bo lavê xwe feda dike. Li goreyî min dema Rojavayê Kurdistanê Amerîka hat cem Kurda hewce bû PKK xwe feseh bikira li goreyî min ez xala çi wextê dikim 2015-16 2015-16 her nebû 2017 li goreyî min ez vê bibêjim ji berge min got çeya wexta heger ev wê bibe xetterî hebûna PKK wê bibe hincet ji bo dibe çe PKK êdî pirin em hemînin îro dibe çe li Rojavayên Kurdistanê artêşeke ye li ser nirxê Kurd û Kurdistanê dibin vê xetê de mezin bûne îro dibe çe li çiyayên Zagrosa Pejak û nizanim yê din artêşeke ye welhasıl heger dayîk zanibe kurê wê zarokê wê keça wê xeteriyê de ye gerek çavê xwe ne yani bê tirs û xem dibe çe feseh bike yana hincetê ji destên dewleta Tirk û Îranê wê din ji destê wan naqete welhasıl ez li hemberî vê min ez li hemberî vê çi min ez li hemberî yani ez dibêjim qey niha îro hewceya mirov deverên Kurdistanê din biparêzin yani Bakurê Kurdistanê tu moletekê bidê li hêla siyasî de te çi destê xwe xist ziman perwerde kültür te çi destê xwe xist mirov destê xwe xe dek Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê bê parastin û heman demê xwe ji hamilê Rojhilatê Kurdistanê re amade bike heman demê xwe ji hamilê Rojhilatê Kurdistanê re amade bike hamilê Rojhilatê Kurdistanê yê ke heger PKK îro hebûna wê îro tê hebe wê dîsta Tirkiye ji xwe re bike hincet nahêle bizê nahêle bi silametî bizê welhasıl hewceya mirov ji 5 salên pêş xwe de bifikire 20 salên pêş xwe de bifikire li goreyê wê tevbigere Kurd êdî
ناونەتەوی بووە یعنی پرسکرێکا کورد نە پرسکرێکا ڕۆژهڵاتا ناوین تەنەیە ئان داگرکەرا تەنەیە ئیسرائیلە ئەمریکایە والحاصل حتا ناوبەرا چین و دەبێت چە ئەوروپایە یا پرسکرێکا کورد پرسکرێکا ناوبەرا شەڕێ دەبێت چە دەولەتێن ڕۆژاوایی و دەولەتێن ئاسیا یعنی ئێ وەکە چینن والحاصل حوجەیە ناو پێوە هشتێکە دەورێ توی چاوە دەستکەتین کورد بپارێزە و پێشە ڕۆژە گەلێخە ئاغاخە مافێ نەتەوەخوا بپارێزە بێم قەی ئەڤ نها ام بالا خواردن روشتا نابین اف نقشه کو از نشانه ودم هوانو نقشه کیه اف رونی تو دبینی نقشه اسرائیل هست کردستان هست و یا من آماده نکریه یعنی اسرائیل گلو خودی پروژه که به وی رنگیه بکار به تمام لبنان سوریه اردن و قسمه کی مزن یا عراقی بخبن کنترل خواه جنیله حتی مزوپوتامیه تمامی بکه بن کنترل خواه گاو بگاو پلانه کی وسا یا اسرائیل هەیە حقیقتا جبر کو دو عمر چلیک جی باس کرد دبیجه اسرائیل دخوازه جهرما درزیان حتی روجاوای کردستان وره او جیرات بیجن هرما قصده هرما یپگه ج یا تشتکی وسانها اسرائیل پکتینه گاو بگاو تو چوا دبینی؟ نه ev plan dibêjin dewleta Türk bi plan dibêje transa çevê dibêje hem Kurda jî li hemberî İsraîl tûj dike yanî wê werin axwe jî dagir bike û hem dewletên herêmê yanî ê rojata navîn yanî dibê çe weke İsraîl xeteriya wê li ser me hemiya heye dibêje na İsraîl yekemîn derdê wê parastina wê ye axa di destê wê da axa di destê wê da yanî ev İsraîla em qal dikin rasînorê îro Kane be bipparêze û nehêle dibê çe yanî xeterî li ser çê bibin yên li devera wê bibin netewên yanî bi netewara dostiyê çêke welhasıl ev peymana dibê çe Abraham zaten mesela wê yeke bû yanî İsraîl tu derdekî wê nîne û hejmiyarek wê hewpas nîne û vê axî hemî kontrol bike ev ji rastiyê dûre İsraîl çi heye İsraîl yanî Abraham یک جدشتا ویران شعری و سروجی و الحاصل اورفای بری کتیه ج آخا هوریان چویه بری خدایه دیاری کنن راسته خلقه کی وی دریه و آخش بوی وی پیروزه راسته او هرمش بوی وی پیروزه دما ابراهام و لوط برازی خواه لوط مشکانن چونن وی دری والحاصل دفرك كفالا بيا يعني دردورين حلبي حتى حلبي بيتش هورية خلقي هوري ليا وزات دوكين دفرك كفالا يا ها لبيدري إسرائيل شدو خاصة إسرائيل أف راديقالين يكل سروي خطرن يعني ين أف راديقاليزم إسلامية عرب قبولناك چونكي زان أف فنجي خود هيزبك إرشي ورسل إسرائيل نتو دقار نتو كي دوست دقار لگرینی دایه اسرائیل جی باش فهم کریه به ترکیه را ابنا به هله ترکیه یا اردوغان و یا بخشلی سرکشی ویدکه یعنی نه اردوغان داریم یعنی خطا اردوغان دجمناتیا که به جویا را داجو ترکیه وانین فاشیست وانین نجات پرست جی هر وها او جی یعنی دجمناتیا که وان دیروکی لهمبری جویایی والحاصل ev jî nabe wexta ev jî nebe çi ye li holê li vê axa em qal dikin em qala 5-6 milyon Kurd dikin yanî çel sal em dibên 4 milyon ya êma va Kurdana qey zaroka nawelidin zaroka çê nakin welhasıl em qala 5 milyon Kurd dikin ev 5 milyon Kurd li vê derê hêzekek herî mezin yanî hêzekek ji Fars mestre ji Türk mestre ji Ereb mestre û ji Ecem mestre والحاصل و افهیجی یاک گلی جوی قبول دکه و دیروکی دا دبی چه تب هف رابونن رونشتنن گریانن ایش دینن و لجویا خودی درکتنن جزلما دبی چه جزلما بابیلان خلاص کرنن دیسا کرده و هر پیرا دیسا دما روما هاتنن لی خستنن و دیسا چولو شپرا کتنن جویل هر دری فرمان کرکرین سردهاتیه لکو سردهاتیه
لهرم جزيرة بوطان وكردستان وأورفاي والحاصل حتى رجلات كردستان الويدرا جويا خبراستن لنا كردادا دهبراز دوجينا هنك جوي بونن كرد هنك كرد بونن جوي والحاصل اف دیروگ خواه دور و دریج هیا دما اسرائیل بفرمی هات اواکرن هما جو اورفای نيزي يعني زي 10,000 جوي غرفة بريكتن وتشون حتى وين روجي او جويين الغرفة تكسي سكريك اوان كرد شي نبوبو جويين لباشورين كردستاني لبهدينا لوين هرمي لما اسرائيل عضابو او تشون اسرائيل حتى وين روجي لوي دري تبسكريك اوان وكرد شي نبوبو لباغداي وان عربا ليخص لبيتش عربا ليخصن عربا كشتن مالي وان طلان كرن اما الهرمان كردا قبول نکن گفت برای منانن جخینا منانن و نجخینا ما بجی ام کسی خباب جن داخل و داوی مدا کسی ورن جمعش بو ام بسیترینن ام کس ام بتاوی ناقیل به و ناقیل متی ام قبول نکن بی والحاصل چاندك انتي سيميتيك لحمي جهاني هي زي ببيجم لحمي جهاني هي المانيا بقرا حمي اوروبا بقرا وزاتن ترك وعرب وانا سركيشاوي دكه اف چاند جم كردانينه اف جبوي اسرائيل تشتي هري جرينجر اول نتوى كوي سبي زاروكي وان وقتا درفت بينه وي زاروكي وان نكوجه نتوى كي وصوي رواتي بك والحاصل جنا كل روجاوي كردستاني شركري الهمبري داعشي جنا يهودي جنا جوي جي لقدس ونظام من تل ابيب والغزه والفيدريجي افضاطا سي تشان صاله ويجي تشكل دايل همبري وان راديقالان شردك دفي دريدا وهمان دمي جواكك يهودي مزن يا جواكك دبيتش جوي يا كرد مزن هي لكا هي لإسرائيل هي دمالي وان دا حمية دا دبيتش ويني مالا مصطفى برزاني هي ولا ويني قاضي محمد هي ويني سمكو هي علين كردستاني داركرين وحتى ويني بريز الجلان وحمي گوبند خنا نان خنا دبيتش بكردي چه دكن وحد شتوان هين بكرديه وهمان دمي چه دكه همان دمي جي دبلوماسيي دكه يعني جبوي كداك تدي كان باليكاريه بكردار بكه د پارلمنت د حمي سازين اسرائيل دا لو تفكر دا نجنو هذا روجا اول دا دما اف ددي انفال يريش انفال حتى باشور كردستاني اسرائيل شو اليكاري دا بتزيد لكوي بتزيد اف شاواتي تشيبو اف كردين جوي ين اسرائيلي كتن لو تفكر قوت كسن ما كستج قومي امجي قومين دبن قرقرن دانن ام القازن هون علي بك والحاصل از اظن في بيجم از بخواه ویجی بجیزانم يعني یه وكان صار سياسة مداري دبي چه اولون صار يك اسرائيل دمك كدريجة يعني كرد هناك كورن دمك كدريجة دي اسرائيل ضاع لو تفكر هي اسقلا وان 5 سالي 10 سالي داويدكم اسقلا وان 10 سالي داويدكم اسرائيل دمك كدريجة خوش غير عمادك هي بهواي كي بدنا تبع كرد هين كرتك وتيكليه وفي هوالتيا اب هيستن حدنا توا جنبري هنن بيتشوا هين خرطك والحاصل اسرائيل دمك دريجه دلبو تفكري دايه اما نك تشركا بدموانو انزان منان بدمو بترولي بدمو في هوانا يعني جبوي كرد دلي باقش دك وجبوي كرد خاصه دلبو تفكري كبد دبلوماسي دريافك قبلو تفكر دمك دريجه وازويجي ببيجم يعني اف هبونا امريكا لبيدري منا اسرائيل همان دمي بتركيا دولتك بتركيا راجي دي بيتشج بو برجمندي وخ هزار كارباري وان تبهيا يعني اسرائيل قال لك جاران علي كاري داير روجاوي كردستاني وهيا روجاوي كردستاني جي چينوي دبن ناوي امريكا دا او علي كاري او ايريش او تشيبونا نكو ام زانن وك امريكا كربه اللي بلينا اسرائيل جروجا عوض الويدري عاطفه بنسي امريكا دا روني تشتكي دجي مرختكم اگر اسرائيل سينوري خبر فرح بك ام بيجن هات وسكني او دوري كو انها لي لسوريا لوان درام بسكنه حتى هرم درزيان بتشه باشي هول بده بكوريدور كو خبينا روجاوا كردستان يعني ام بيجن اسرائيل سينوري خبر فرح بك اردنجي قسمه كي بگره زراره وي چيش كردانه
زرارين فايدة ويش كردر هي دم أمور مجري تنا مثلا نا ديرو كل كدس بيدك إيش كذا دس بيدك أبني قاشة الجوري تركا دا دم تدي هاتن نشري ملاز بيته دا ديرو دس بيدك الجوري تركا والحاصل حركة الجوري خد ديرو كي تدي دس بيدك الجوري خريستيانا دم عيسى تدي دبي شهانتي جانب ديرو دس بيدك ديرو كج كدس بيدك مشارع أما الجوري كرد وإسرائيل كان ديرو كدس بيدك دیروک لوردس پیدکه یعنی اف آخا ام بحث دکن ام آخا بحث دکن لبنان و گلکی دبیچه اردن تاوی نیوی اردن تاوی و نیوی سوریه تاوی آخا جویایه عرب بيداوي هاتنا بيدري وجوية دن برو بيدري هاتنا بونا عرب وعصري هنو ايدن هنا والحاصل ناغ عربية بيرا داغر كريل بيدري تشي بويا نا إسرائيلي فلسطيني هاتنا بيدري وانا حمي بيرا هاتنا بإسلامي راح عشير هاتنا من هاد شوا دنگ بيجي دروكي دنگ بيجي خلا دبينن يا نظام والحاصل ام دبينن شوا تدي عربي شغلي دخازن بربي وهرا مزبوطاميا ورو شوا سياري كرداد كيفن ويدري جنگ تشيد بنو ام دروكا دنگ بيجي تبينه لو تفجر ذاتنا يا ما بام قالدك خلا دوش صال بريدكم ليه ابادنا قالدكم قالدكم دم في سفرين ارتيشان اسلامي را ما اسكرتنينا هات عشير بيرا دهات شغلي دهاتن لوين وارجين وخش دلانين وليمان يعني أبها هاتيا داخل كلنا وطا مجروك جويرا دستي بك أما الراستيا كيلو بيك نايت تنكان حمي ببيجي أزيوين نتوي قرب كم جوي دي بوشينم أف بيك نايت شو بيكتي أم كسي الوي دري هنا تشاو وي كان به دبيتشا إسرائيل هبونا غير قبول بك جبرك قتل إسرائيل قتل جوي خلق جوي حلال ناوي شان دا ال إسرائيل دمك دريجة دبيت هذا لو تبقر ال پیمان وک ابراهام پیک يعني ایران كدوري نيش تركيا كدوري نيش اما از وی ویژن از خازم من بالي نابخشين بكي بيرام سن بيفن دمك دريجة تركيا پر بر اسرائيل يا داكو تكلي خبر باش چه بك داكو بتا بهاوي علي كاري ندن روجاوي كردستان داكو دبيچه دست خط في مثلا كرد نكه تركيا قال لك كالدوري بريا أذربيجان كالدوري إسرائيل بالتهاوية قبول نكر إسرائيل بالتهاوية قبول نكر أظن إسرائيل شو قبول نكر إسرائيل يعني البلان أوقع يأكل السوري از جوجي تاويز نادم بالتهاوية از هبونا تركيا بيدري قبول ناكم إسرائيل جويجي قافشنا نعاويد نها تركيا شرما تركيا نشار مايا نها بإيران را كتير بإيران را دخوازه هنك هزيدن بهاويد سا بكن تركيا يعني دبيتش انيا شر يال روجات نابين تي مشامن نا مجبوري ما يقضاي هلا ايراني داك تيك بلو تفكري ايران يجبد كلا كافر لهمبري اسرائيل جهاكي نوفكا انيا شرك نوفكا وطا اسقالا شر كما اسقالا شر ارتيشي ورن همبري هبو قم لهب خناك اسقالا تشتكيدن لكم والحاصل دبيد ريدا جنال لو تفكرك هي يعني الهمبري اسرائيل الهمبري روجواي كردستاني وهروها چونکه ام زانن ام ویچ زانن اویدی غارانتی بویا مسوگر بویا یعنی یا 6 ماه پیش مدا یا 2 سال پیش مدا یا 10 سال پیش مدا ایریشی ورس ایران یا ایران خو بگهره یا او مثلا فدراسیون و وردا و ودا و افتشتی نه ام سوریه دخوازن همی ویل ایران پیک وره رژیم بگهرتن وید بن آلا دبیچه وید بن پولیتیکایا اسرائیل و امریکا دا بمشي وي قبول بك وبي بوليتيكي قبول بك بمبرچاكي وي كولوسيوني يا وي هلكشا ايران جي محقق وي قبول ناك ذاتنا محقق وي قبول ناك لورا حشتي شعبي حال بشر الايراني انه هذا تركيا اللي وي دري كتير له تبقري لهمبري اسرائيل كوليسيون كتير تشيلك يعني وقت بيش باكستان وايران والحاصل تركيا وايدن وشتي اليمن وحشتي شعبي دوید ریده خطری هری مزن چیه جنو هذا الباشور کردستانی جار ناتبلغی وی چه بکن وی چه ببه دولت ترک و همان دمیجی اف چاپمنیا ما یا که بیچه خدمت دولت ترک که ویل ویدری بخوازه تبلغیا که چه بکن نها اف دمریت دایه اف پلان اف حوجه ام حمیل وی مقاتبا روجاوای کردستانی
ام چاوا لê miqatenin îro girîng em li Başûrê Kurdistanê jî miqate be ji ber Başûrê Kurdistanê min gotiya hinek zincîr qetandin yanî bi ve mesela dohokê ra vê daqeniya Nêçîrvan Barzanî ra hinek tişt hatin qetandin hinek tişt hatin qetandin û bûye hedefekeke bênixên hedefekeke eşkere hewciye em tev hev vê derê baldar bin li Başûrê Kurdistanê dewleta Tirk û hinek hêzên wê bixwaze wê ra têkeve li û tevgerê wê ji niha da li pê hinek tiştanin li pê tevliheviyakekê ye yek çapemeniya Kurd gerek xizmetê ji vê re neke du tu hêzên Kurd ji bo berjewendiyên xwe ne şexsî yan rêxistinî nekevin vî xetayê. Tişta merak dikim Ronî divê demê de ku ew qasa tirs û panîka dewleta Tirkiye heye di derbarê Kurdan de di meseleyê din de çima rast bi İsraîlê re nakeve tekiliyê ew qasa tiştê xwe heyî rûmeta xwe li ber derê Ewropiyan seferber dike her cüret tavîzan dide çima van tavîzan nade İsraîlê û deftera xwe nagire çima yani Türkiye dike erê Türkiye çima Türkiye dixwaze min gotiya yani ev agahî destê min daye tabii ki nizam selîsa rast ama tiştê min bîstî agahiya destê min daye Türkiye demekeke dirêj e yani ev 6 mehên dawiyê an ev 4 sal 4 mehên dawî pir ketli bû tevgera da ku bi hawakî Netanyahu û rêveberiyan İsraîl qane bike û ji nû ve dibe çi hevaltiya xwe deynin lêbelê bi tu hawî nehat qebûl kirin bi tu hawî İsraîl xwe nespart vê û bi tu hawî İsraîl ev qebûl nekir Türkiye lemaz dibêjin haberê xwe dayê Îranê yani tabii ki İsraîl Türkiye ji bo çi bû ji bo da ku hem li Sûriyê kanibe hêza xwe biparêze û heman demê ev İsraîl piştgiriya li Kurda hem li qala navnetewî de ya dîplomasiyê de û her wiha da aqaftina xwe da û her wiha Amerîka xweş ji Rojavayê Kurdistanê bikişe bi gotina İsraîl dîsa anî Rojavayê Kurdistanê Türkiye dixwaze bi hawakî İsraîl vê dev jê berde û berjewendiyê İsraîl ji ra dibêje cem te berjewendiyê te mina hîn xurtin ez ê welhasil İsraîl vê qebûl nekir yani ev agahiye destê min daye ama çi xwe rast e nixwe rast e nizanim yani Türkiye ev xweş Türkiye vê pir dixwaze lê ev pêk nayê ama pêdiviya İsraîlî jî bi Tirkiye tune mesela İsraîl çima menfaatê xwe li cem Durzî û li cem Kurdan dibîne çima bi Tirkiye re di pêşerojê de pêk nîne çünkü Türkiye dewletek xwedî hêz e bi vê hêza xwe Türkiye wexta xwe biparêze xeteriya wî mezin di vê di qada rojhilata navîn da û di vê deriyên dibêje deriyê navbera deriyê Asya û Ewropa'da Türkiye wexta vê hêza xwe biparêze û vê hişmendiya dibê çi antîsematîzm li hemberî cûyî hebe zerara xwe mezin xeteriya xwe mezin li ser İsraîl heye û ev gelek hêzên dibê çi Muslim Brothers birayên Müslüman demeke dirêjî Türkiye dibê çi alîkariyê didê û çuqa alîkariyê daye Hamasê û çuqa perê Hamasê li Tirkiyeyê û çuqa rêveberê Hamasê li Tirkiyeyê û ev êrişa ava li Gazayê çi ji hêla Gaza de êrîşanî ser İsraîl welhasil na yani bi tu hawî xeteriya yani xeteriya Tirkiyeyê ya li ser İsraîl ji xeteriyên hemî hêzên din mesele ez bawer dikim zelal dibe ku divê demê de İsraîl xwedî projeyekê wisa ye ku kêfa dewleta Tirkiye jê re naye ji ber vê yekê İsraîl naxwaze bi Tirkiye re têkilî çêbike ji ber ku zane projeya wê ya rojhilata navîn dervey menfaatê Tirkiye çi bike jî Tirkiye hemî hebûna xwe seferbir bike jî dîsa nikare İsraîlê îqna bike çünkü İsraîl zelal e di projeyê xwe de ev yek ronî tiştekî din jî heye dixwazim bi te re nîqaş bikim ew jî vebûna konsolosxaneya herî mezin a cîhanê li Başûrê Kurdistanê binêre ez çi dibêjim yek Nêçîrvan Barzanî bawekê fermî daxwaza sîstema parastinê ji Amerîkayê kiriye hem sîstema parastinê ya erdê ya hem esmanî bersiva Washingtonê gelekî êrînî bûye konsolosxaneya herî mezin ya Amerîka ya li ser rûyê erdê îro li Hewlêrê vebû vaya sembolîk e vaya manewî çi ye ev peyameke zelal e dibêje Rêveberên Rojavayê Başûr ji bo tekîliya daîmî ya navbera Kurdan û Amerîkayê yani tekîliyeke siyasî aborî stratejîk ya da navbera Amerîka û Kurdan de êdî bû daîmî Amerîka êdî nikare vê konsolosxaneyê cî vede bêhile û biçe çima
binêre avakiyekî pir mezin e. Yani xuyayê Amerîka plan dike daimî bêvedire. Mesrefa wê gihîştiye 780 milyon doları. Yani qasî milyar doları bifikirin. Qasîye 202,000 metrekare. Yani dike ev futbolê navî çi ye saha futbolê. 30 saha futbolê bifikirin bînin berev avahiya ku konsolosxaneyê Amerîkayê lê hatiye avakirin ew qase. Yani nîv kilometre dirêj û nîv kilometre jî wisa avahiyek ew qasa mezin û tê de ji Pentagonê bigire, ji istixbaratê bigire her cüre tecîzat parastina hewayî ya ser erdê ya bin erdê hemî hatiye girtin li Hewlêrê. Veya çi ifade dike ji bo te weke nûçe jî min pêşkêş kir bi vîya we kerem ke. Ya yani sembolîk e û bi heman demê jî tiştekî eşkere yani li wê derê rojhilata navîn Amerîka li Başûrê Kurdistanê weke bingehekê ji xwe rava dike û li wê derê ye yani ama sedema pê li wê derê dimîne çi ye ne aşiqê çavê Kurd e muhaqqaq. Mesele ev pirakekin girîng e yani ev xeta Kurdistan niha tê da pirakeke girîng e. Ji bo çi bi taybet ji bo vê dema îro yani ev şerê em qal dikin yê di navbera divê çi dewletên rojavayî û bi taybet Çîn û Rûsyayê da û divê derê da yani navend yani riya tu her were koprî an pira Kurdistan e û heman demê li vê derê İran ev axa em xal dikin, ev petrolên em xal dikin, ev gazê em xal dikin, ev xetên riyên em xal dikin wê derbas bibin ji bo yani 100 sal 200 sal pêşiya me wê diyar bike hemî li vê derê wê derbas bibe. Yani ev xet heman demê rojhilata navîn ji bo rojhilata navîn Çîn dahil rojhilata navîn e be, Rusya dahil rojhilata navîn e be li wê derê enya şer hewciya li Kurdistanê be xetê te gerek tu li Kurdistanê ve xetê xwe bicî bike. Heger weke Amerîka weke xeta Ewropa tu bixwaze xwe biparêze hem nehêle Çîn dahilî wê derê bibe. Wekî İsraîl tu xwe bixwaze xwe biparêze û him tu nehêle divê çi Rusya dahilî wê derê bibe qereqolên te kozikên te pêş gerek li wata re nabe derdorên çi li İranê da be. Yani li İranê da be. Lewra İran jî girîng e. İran ji bo tu xwe biyînî İranê hewciya ye tu li Kurdistanê xwedî hêz be. Ha tiştekî din dîsa ev tu dî em qala antisemitîzm dikim çawa dibên gelê Kurd ne wisa ye ama ji bo nirxên Ewropayê jî yani Kurd hêzên Amerîka Ewropayê weke kufar nabîne hewê berê te dîka li bavê me wisa digot. Welhasıl ama ev hêzê Farsî jî nabîne yani kêm hêzê Farsî jî kêm zêde weke Kurd e. Yani ev xelkê İranî nabîne weke din ama wekî din yani bi tu hawî Amerîka nikane rehet bi hewakî çîk xwe derkevin jî bike û ev jî heye ev Amerîka û Kurd jî yani ev 20 salê dawiyê hev nastkirine yani şerê Iraqê da hev nastkirine li vê derê mütefeqekî Kurd şervan e xurt e sadik e û heman demê jî modern e yani ne kesekî em bibêjin fanatîk e radîkal İslam e jî û kesekî dixwaze berê xwe nirxê wî nêzî nav nirxê rojavayî ye. Welhasıl yani hem ji bo İsraîl û hem ji bo hêzên Ewropayan hêzên rojavayî müttefîk hevalben weke Kurd nayê dîtin û heman demê jî ev gel jî axa wî çar perçe bûye û dibin fermana da ye û ew jî muhtacê hêzekeke wisa ye hêzekeke wisa ye hêzekeke ne ji wî axê be yani hêzekeke ji wê axê be tu xwe bide bin çengê wê tu nikare bin çengê wê cara derkeve ama hêzekeke ji li dûr be tu kane li wê derê wê ew kane bi hewa kevbûna wê te biparêze ama tu xwe birêve bibe. Mijarekî din jî mala te ava Ronî Riha li rojdatê Dêre Zorê 205 fermandar şervanên Qesedê piştî bi dawîbûna perwerdeya xwe ya li Akademiya Leşkeriya Dilgeş Efrîn bi merasimekî derçûn. Yani êdî bûn esker. Ev eskerên daîmî ne yan demborî ne ez wî tam nizanim. Fermandar şervanên ku perwerdeya xwe temam kirin di merasimê de erê torena eskerî
pêşkêşkirin. Dibêje erka me parastina welatê em amade ne. Fermandarekî yê pêjê daxife dibêje em amade ne. Kî êriş dike bila êriş bike anha dî em ew in yani. Hêza me quweta me heye em xwe biparêzin. Veya çima di demekî wisa de tiştekî wisa nîşan didin? Gelo gefên dewleta Tirkiye dîsa zêde bûne yan colan yazan ez vê jî bibêjim tu karî şîrove bikî. Rêveberên Rojavayê Kurdistanê Salih Müslim jî di nav da. Ene kesê jî, kesê din jî dibêjin colanê hinkî çûye Amerîkayê ve geriyaye. Rû nade me, got nade me, hedîtina me ra çê nake. Xemma wî nine. Peymana dehê adarê çi biye, çê nebiye. Çiye, dew çiye? Ev amedekariya qesedê jî hema tu şîrove bikî? ما همي امسر وانا بروجام سر پیوی کرد چوا درک من چوا دما جولانی برای خدا شامی چوا گرک کردا وک الهام احمد وزیر کاری در به اعلام بکره و آن زانم کی وک وزیر ارتش دبی چه آی والحاصل ایزات نه جولانی مشروعیت دیگر یا مشروعیت کو تا کرد است و ترکیه جیل پاشه çünkü چوا پاشه اگر وقت مثلا روشلسوی کرد نبانا کرد تو نبونا Türkiye wenel paşba Türkiye muhtemelen bu hezekden bugürta hemberi jolan işar bikla bu smol hemberi jolan işar bikla ama mesele vaqta kurde Türkiye jili paş jolan jolan Türkiye jili paş ve o bava ki çuba cem Trump şi bu Türkiye jili paran mezin bir derfetin mezin bava ki Trump ne ki ikna dike jibo indemekin wana hemi xuyabun yani jolan yusab bina vaqta mrov grinti serkeftina di şer da tiştê herî mezin tekanî bi şer da ser bixe çi ye tu dijminê xwe xweş analîz bike nas bike ya na hema ez amade me mezê şer bikim tamam tu şer bike tu bimire qetiyan yani ne pir mesele ye mesele tu dijminê xwe çi xwe nas kiriye analîz kiriye Kurd vê dirê da demeke dirêjin bi pirsgirêkên wan henin dijminê xwe nas nakin lewra êrişî hev dikin yani وقتا تو دجمنی خناس بکه تو الگوری وی پولیتیکای که خودشی بمشینه والحاصل ازوارم کدری لوی دری دا ترکیه بخواه نکانه ایریشی روژاوای کردستانی بکن ها کنجکتوری لغولی هیه درفت ناده بیا درفت ناده yani وی شرط و مرجانه ترکیه نکانه ترکیه دخوازه بچی بکه دخوازه بهنک 20 عربه دخوازه بهنک هزیدن بنابین داعشی تیخن لبو تفگری یک دبن سیوانا ارتشا سوریه یا نها ناونینو که داز دبیجم و همان دمی سمو تقلبو تبگاری والحاصل yani şervanın yepeci evcil beşarın qamada diken erişin jihla deyir zor raqaylatih ve 20 araba hene kiwan dedi eşkere ve ji ama bizi لديوارن بنفسنا للرقاي ولا داير زوري لديوارن بنفسنا كردنا وبترسن ارتشا سوريا ويدنيز داوره والحاصل وانا همين لبو تفقران روجاوي كردستاني هذا شر گرمه والويدري كرد كنجي خصص بك كرد كنجي ديسا بخابينه مثلا من بجي işte براكيا قلان ونزانم چه ويديسا بخابن ويديسا الباشوان دا و دربی بخن والحاصل اما کرد روجاوای کردستان دی نه yani بتایبت و مثلا من بجی وردا گهرینک مزن روجاوای کردستان هیه والحاصل از بخا باورم yani بناف کردا داشی yani رهبرین کرد پیشنگین کرد یین اکتیف یل هولی هنن بناف قضا جی سروی مسئله سروی مجارینا عاقفینن yani لولا یونام دینه دو که چپ هات والحاصل مثلا برزانی و نچوان برزانی و خاطنا و همان دمی دبیچ خاطنا برسی هوزات والحاصل وانا نه هما دبیچ وا سپونتانه پیک هاتنن ها ابجی بیجی ببیجم yani خویای د قالا نام تویدا جی تایبت امریکا و اسرائیل داجی وقتا هنک تشت نهات بن قلتن هنک تشت مسوگر نبوبن اولوک لو تفكر بك هو عاطف شيء به يعني قيا يدوي دري يعني هلا دبلوماسي داجي كرد بهبرا دمشن وتكيا كمان كرد بهبرا القلنا نتوي ده هيا وانجه هي gelek spas ev nuçiya deqeya dawiye ez hema hevala rapor ve bikim de derbarê
اوسا بکم تمام. کمیته لیکولینی یا ایریش القادا گازی یا کور موری انجام لیکولینی اشکره کرن حوالا رحمه پار بکم. ev mesele çiye? Komiteye ragand ku êriş bi du dronan hatiye kirin. Yek ji wan li qadê ketiye ya din jî derveyê qadê ketiye hatiye xwarê. Yani ne gîştiye hedefa xwe. Paşmayê her du dronan jî ji bo derxistina zanyariyan di nava wan de ji beşa belgeyên tawanan re hatine şandin. Yani ji bo lêkolînê ana çûnê adrêsa xwe. Komiteyê da zanîn ku ew du dronên ku êriş pêkanîne li başûrê qadê ve ji deverên rojhilatê navçeya Xurmatiyê ve hatine şandin. Ev êriş yanzdan ev êrişa yanzdan e ku ji devera ku behsa wê tê kirin hatine avêtin. Komîte gîştiye navên encamên navên ku êriş pêkanîne erê rast e. Anha eşkere nakin lê pir tişt derketiye holê rêxistinên derveyê qanûnê ev êriş pêkanîne. Yani nabêjin dewletan pêkaniye. Eleqawî bi dewleta tune han rêxistinên علاقه بدولت هي ما وصلت وصبي تما شواني دبي شاش فهمت علاقه بدولت هي دولت ريخصنين بجوج قوادكن داكو بكاره anha kîjan rêxistin Ronî kîjan rêxistin bê dewlete li piştî dewlet tune ye. Divê dirê da ser başûrê Kurdistanê İran û Tirkiye bûye yek hev peymanek hevalbendiyaka wisa tê meşandin ev ya divê çi ev di nav heştê şabî da ev hêzên Türkmen kirine ya di nav heştê şabî da ev hêzên girêdayî İranê kirine ya jî di nav wan da ev hêzekeke taybet divê çi weke İranê û Tirkiye ava kiriye û pê va îşana dike pê va kanûna dike welhasıl ev êriş ne ji Tirkiye û ji İranê nedûre yani ya her da bi hevra va êrîşana pê dike li başûrê Kurdistanê planekê dimeşîne û ya wê bi serê xwe kiriye ya wê bi serê xwe kiriye welhasıl ama em zanin ev heman demê jî bersive yani bersive çi ye bersive ji vê liv û tevgera başûrê Kurdistanê yek rojavayê Kurdistanê xwedî derdikeve heman demê başûrê Kurdistanê ev jî heye tiştekî em nabîne ama em lîst dikin heye bi rêveberên kecek hêra di têkiliyê danin di heman fikrê danin di vê mesela lê pêvajoyê da tev hev gafa davêjin bi hev re agaya parve dikin welhasıl di wê dirê de jî yekitiyeke Kurd pêk hatiye ev İran jî dibîne û ev Tirkiye jî dibîne yani welhasıl mesele mezin e yani mesele bu ye mesela Kurdî lewra her du dagirker çünkü du dagirker ketin Irak û Sûriye ketiye her du dagirkerî ser niga mane niha İran û Tirkiye bi hawakî lezgîn tên bahev û ketine li û tevgerê hedefa yekemîn wê başûrê Kurdistanê be demake li İranê tiştek çê bibe ji bo rojhilatê Kurdistanê xelas bibe ji bergê divê çi paş eniya şer wê başûrê Kurdistanê be lewra başûrê Kurdistanê wê hedefa her du dewleta da bi İran û Tirkiye da ji nav bibe Ev jî nûçeyekê dibêje vebûna konsolosxaneya Amerîkayê li Hewlêrê rojeke dîrokî ez vê bidayînim ser ekranê ez vê hema dayînim ser ekranê ji were nûçe bixwînim nûçe pir ne dirêj e hevan na Malatya Varonî şîrovê te pir vekirî bûn Mesûd Barzanî vekirina avahiya nû ya konsolosxaneya Amerîkayê wekî rojeke dîrokî pênasê kir alîkarê wezîrê karê derve ya Amerîkayê êrişa li Kormorê bi tundî şermezar kir Mesûd Barzanî û alîkarê wezîrê karê derve ya Amerîkayê Mikhail Regas li Hewlêrê îro civiyan ev jî nîşan dide ku tekîliya navbera Kurdan û Amerîkayê de pêş dikeve em hêvî dikin ku zerar nede Kurdan Ronî zarar nade Kurd nal rojhilata navîn müttefikên serekenin yên dewletên rojavayî yê serekenin mamoste em biqedînin em biqedînin Malatya va gelek spas dikim her hebî Evando ez ji were jî spas dikim mala we ava carekê din ji we rica dikim ev kanala we ye bi xêre we pêşketiye ji kerema xwe re bibin endam bibin abone bila ev kanala me biçe ber her kesî bila bigêje her malê Kurd ji kerema xwe re Ronî jî wisa dixwaze
سری سر از استاد قاسم هوال علم تماشا دکن همیه سلاف دکم و هیوی دکم ام همی هین زده پشتگیری بدن بعجبینن دبیچه پار و بکن و ببن اندام ببن آبونه والحاصل gelek spas mala ve herebin hatta sibe dem baş